Ide glavom na kopačku Ivanović. Utrčavamo u prostor Petrović. Petrović za Ivanovića i Petrović je zabio 12. minuta. Rijeka vodi 1:0. Velike čestitke prima i Franjo Ivanović. Prvo je osvojio loptu. Hrabar ulaz glavom prema džonu protivnika, a zatim i krasno proigravanje za Petrovića koji finesom rješava tu situaciju. 1:1 sa Štefanom Lepnerom. Sve tempirano, savršeno. Idealan start za Rijeku. 1:0 Dejan Petrović.